pitaju me zašto pomažeš. Pomažem ne samo zato što se ja osjećam bolje, već mi je dovoljan nečiji osmijeh da ja znam da sam ja uspjela u nečemu. Jer su to na kraju krajeva i dobra djela. I zbog toga smatram da trebamo biti i humani i da trebamo pomagati drugima i na kraju krajeva da trebamo biti ljudi. A vjerujem da svi znamo definiciju ljudskosti. Emanuela Softić je dokaz da godine nisu mjerilo zrelosti, da riječi mogu liječiti, a djela mijenjati svijet. Dok mnogi čekaju savršeni trenutak, ona ga stvara. Dok mnogi govore o humanosti, ona je živi. Ona je od onih mladih ljudi koji ne čekaju da im neko kaže kako da promijene svijet. Ona to radi tiho, svakodnevno, kroz djela, riječi i postupke. Emanuela je mlada autorica iz Srebrenika, učenica 3. razreda Savremene umjetničke škole u Tuzli, djevojka koja kada nešto zamisli ne odustaje dok to ne ostvari. Upravo tako nastala je i njena prva knjiga Suton ljudskosti, zbirka poezije koja je ujedno i povod za ovaj video. U njenim stihovima dominiraju humanost, empatija, vjera u dobro i poruka da iz svake tame postoji izlaz. Ta potreba da piše, kako nam kaže, javila se još u osnovnoj školi. Ta želja za pisanjem se javila još u osnovnoj školi, kada sam bila još neko malo dijete koje je trčkaralo po ulici i nije znalo zapravo ni šta život nosi, ni šta je život, ali definitivno to je bio neki prijelazni period, pubertetski, 6. i 7. razred, kada sam ja zapravo vidjela da imam ljubav prema pisanoj riječi i da zapravo volim da na papiru ostavim svoj rukopis, pa šta god to bilo da napišem. To su bili neki početni konkursi, s njima sam krenula, dakle oni učenički za osnovne škole konkursi, literarni, to sam pisala. Imam i zapažene rezultate iz toga, uvijek čuvam te neke diplome jer su to neki moji počeci. A prilikom prelaska u srednju školu se rodila ta neka ljubav koja evo do dana današnjeg nije prestala i u srednjoj školi zapravo u 1. razredu sam znala da ću jednog dana da izdam svoju knjigu i tada sam se baš redovno posvetila pisanju. Suton ljudskosti je zbirka pjesama nastala iz unutrašnje potrebe da se sačuva ono što često zaboravljamo, osjećajnost, suosjećanje i vjera u čovjeka. Emanuela je sama osmislila sve, od izgleda korica do naziva knjige koji nosi snažnu simboliku i jasno poručuje koliko je važno boriti se protiv ravnodušnosti i hladnoće savremenog svijeta. Zašto baš naziv Suton ljudskosti i kakvu poruku knjiga nosi, objasnila nam je sama autorica. Pa prije svega moja zamisao je bila i za pjesme koje se nalaze unutra, kako da budu poredane po ciklusima, na koji način. Sam naziv, izgled korica knjige, sve osmišljeno u mojoj glavi bilo i to sam realizovala. U suštini Suton ljudskosti je zapravo priča o ljudima, o međuljudskim odnosima, o empatiji, o tome kako se pojedinac ponekad izdvaja iz skupine, s obzirom da smo kao ljudi na neki način jednostavno izgubili zdrav razum o tome koliko nam empatije fali, koliko trebamo biti dobri ljudi, koliko trebamo biti humani. Jednostavno u kasnim noćima i kasnim satima noći mi dođe neka inspiracija da ja napišem ono za što smatram da fali, a to je malo više ljudskosti, malo više razumijevanja i malo više topline u ljudima. Emanuela ne čeka savršene okolnosti, ona ih stvara, uči, radi, volontira, organizuje, inspiriše. Pored redovnih školskih obaveza, ona je predsjednica mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, potpredsjednica mreže učenika Federacije, organizuje radionice, projekte, aktivnosti koji direktno utiču na obrazovni sistem i položaj mladih. Kada čujete šta sve radi, pomislite da joj 24 sata u danu nisu dovoljna da sve završi, ali uz dobru organizaciju sve se može. Volim nekako da budem raznovrsna, da mi u životu nije samo jedan cilj. Ja razmišljam na način da trebamo imati ciljeve koje ćemo odraditi onako savršeno. I ja se trudim u čemu god da se isprobam da to bude što bolje i što savršenije. U suštini, evo, predstavila si, dakle, trenutno obnašam funkciju predsjednice mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona i funkciju potpredsjednice
mreže Vijeća učenika Bosne i Hercegovine na nivou federacije. Tako da to su neke najnovije, što bih ja rekla, titule, ali to zapravo nisu titule, to su odgovornosti koje nose mnogo toga sa sobom, s obzirom da je nivo onako Tuzlanskog kantona cijelog i federacije, i to su funkcije koje mogu reći da su mi jako lijepo legle, da se jako lijepo osjećam u njima, tako da sam zadovoljna i hvala svima koji su me odabrali za te iste funkcije. Osim toga, u svoje slobodno vrijeme volim također da budem raznovrsna, da imam raznovrstan plan i da radim što više stvari u životu, jer smatram da mi je jedan život malo da postignem sve ono što želim, ali trudim se da svoje vrijeme stvarno iskoristim kvalitetno, da što više stvari isprobam i na kraju krajeva i nešto pozitivno iz toga izvučem, naučim i ostvarim. Volim, dakle, druženje s djecom, da upoznajem djecu, da, evo, spomenuli smo da sa Udruženjem Spektar planiramo neke radionice u narednom periodu. To je isto nešto čime volim da se bavim u slobodno vrijeme i evo, moram na kraju krajeva zahvaliti svojoj školi što me naučila nečemu takvom i da mogu sa ponosom da to radim, jer je to nešto što me također ispunjava. Osim toga, stvarno imam mnogo stvari, evo, ne znam da li na nešto da se baziram, ali baš volim onako da mi je život isplaniran, da sam organizovana, disciplinovana i da onako sve postižem i imam što raznovrsniji plan. Objasnila nam je i kako funkcioniše Vijeće učenika, te otkrila da su predložili i izglasali niz konkretnih aktivnosti koje će uskoro biti uvedene u srednje škole. Mi smo zapravo jedan tim, a tim su ljudi koji imaju isti cilj, teže ka istom cilju i mi smo takav jedan tim, stvarno se slažemo. To funkcioniše na način da se mi na sastancima ili na treninzima koji se održavaju, evo, prethodne sedmice sam bila u Sarajevu, imali smo taj odabir za Federaciju, Brčko distrikt i Republiku Srpsku. Već sam spomenula da sam potpredsjednica na nivou Federacije mreže Vijeća učenika. Tako da mi se dogovaramo na sastancima, evo na treningu smo dogovarali neke stvari koje želimo da uključimo i da sve srednje škole to imaju. To budu, na primjer, radionice, prezentacije, neki plan mi osmislimo. Neću puno da otkrivam, to će doći u narednom polugodištu šta smo to izglasali da uvedemo u srednje škole. Ja smatram da je velika odgovornost kada vi onako ne vodite, ali imate brigu od 29 srednjih škola koje se nalaze na Tuzlanskom kantonu. Trenutno pišem izvještaj koji je vezan za svih 29 srednjih škola. Dakle, u jednom dokumentu se nalaze sve aktivnosti koje je svaka škola pojedinačno održavala. To su sve aktivnosti koje mi radimo dobrovoljno. Dakle, koji se ne tiču samog programa škole i obaveznog programa, već nešto što mi radimo kako bismo bili više aktivni, kako bismo podigli svijest o nečemu i tako dalje, što je, evo, potrebno svim mladima. Sa posebnom toplinom govori i o svojoj školi, Savremeno-umjetničkoj školi u Tuzli, koja, kako kaže, njeguje kreativnost, slobodu izražavanja i individualnost učenika. Mi gore trenutno imamo 2 smjera kojim se bavimo, odnosno kojim se bavi, ali evo, s obzirom da sam ja u toj školi, mogu tako reći. Moram naravno da pohvalim, s obzirom da je to škola koja me mnogo čemu naučila u životu i koji su podrška svojim učenicima i mladim ljudima 24/7. Dakle, kad god nešto zatreba, šta god da je, oni su tu da pomognu i uče mnogo čemu djecu. Ja sam, na primjer, smjer omladinski lider, to je smjer u kojem učimo o liderstvu, o aktivizmu, o menadžmentu, o marketingu i raznovrsnim stvarima, tako da, evo, usput da pomenem, to je jedna sfera koja me također zanima. Trenutno isto pohađam kurs u Srbiji o marketingu, tako da, eto, i to je još jedna novost koju sam zaboravila spomenuti. Sigurna sam da ima još nešto što sam zaboravila spomenuti. Je li ti dovoljno 24 sata da to sve stigneš? Ja bih voljela da se dan može produžiti bar par sati da ja stignem sve, ali evo, naravno, uz dobru organizaciju sve se može. Nije slučajno što je prva promocija njene knjige održana upravo u Tuzli. Grad u kojem uči, raste i stvara bio je i prvi koji je čuo njene stihove, uz podršku profesora i nastavnika koji su od početka vjerovali u njen talenat. Pa, što se tiče toga, dakle, u Srebreniku živim, u Tuzli se školujem, jednostavno sam svaki dan u Tuzli.
mnogo ljudi sam gore upoznala, isto kao i u svom rodnom kraju. Što se tiče same knjige, ideje za sve je moja ideja, sve je moja realizacija, ali naravno da sam na kraju krajeva, kada je došlo pitanje promocije, imala podršku od svojih profesora iz škole, cijele administracije koji su predložili da njihov poklon bude taj prostor da mi obezbijede za promociju, prostor Bosanskog kulturnog centra Plava sala. Naravno, ja sam prihvatila taj poklon, to je bio njihov znak zahvalnosti za svu saradnju koju imamo, sve što radimo i naravno ja kao mlada osoba koja ima punu podršku od njih sam im na tome naravno zahvalna. Ono što mogu reći da ću je pamtiti, vjerovatno do kraja života, s obzirom da je to moje prvo iskustvo u nečemu takvom, da se nisam nikada isprobala u nečemu sličnom i nekako onako sebi u glavi zacrtam, želim to i to sebi pokušam i ostvariti. Isto tako je bilo s tom promocijom, nekako sam sve detalje, na sve sam pazila, da se svako osjeća lijepo i ugodno. I kada sam pitala poslije ljude kako im je bilo, ja sam sve pozitivne reakcije dobila, nadam se da me nisu slagali da je sve to tako iskreno, ali mnogo sam se potrudila za to i cijeli taj proces je trajao oko 3 mjeseca svega toga, tako da što se cijele organizacije tiče, što se tiče ljudi i prisustva, stvarno je sala bila puna, tako da mislim da to dovoljno govori o svemu. Nedugo nakon Tuzle uslijedila je i promocija u njenom rodnom Srebreniku pred punom salom Doma kulture. Emocije, ponos i podrška obilježili su veče u kojem su njeni sugrađani pokazali koliko vjeruju u nju. Sav prihod od obje promocije Emanuela je donirala u humanitarne svrhe, jer kako kaže, knjiga za nju nije bila cilj, već sredstvo da učini nešto za druge. Zato što ja smatram da ljudi mogu biti bolji i da mi sami sebi trebamo postavljati ciljeve i moj cilj je da budem što više humana, što više pomognem drugima, jer smatram da je to odraz i same mene i čim pomognem nekome ili budem humana u bilo kojem smislu, ja se osjećam ispunjenije. Pogotovo, evo, na primjer, spomenuli ste, danas sam bila u udruženju Spektar u svom rodnom gradu, u Srebreniku, i poklonila im paketiće, odgovornim osobama poklonila knjige i kada sam vidjela njihove osmijehe na licu, vjerujte da mi je to popravilo dan i moje malo njima znači puno i uljepšala sam im predstojeće praznike, vjerujem, s obzirom da su se baš obradovali. Dogovorili smo ponovni neke susrete, ali o tome to poslije i mnogo mi je drago što mogu to da učinim i izmam im nekome osmijeh, jer meni je dovoljno da dobijem povratnu informaciju, odnosno povratnu reakciju, taj osmijeh i meni više ništa ne treba, s obzirom da znam da sam nekome pomagla. Tokom razgovora otkrila nam je i da već uveliko piše drugu knjigu. Je li možda razmišljaš, pretpostavljam da, ali evo, o još jednoj knjizi? Ali na pitanju naravno da razmišljam, planujem. Piše se, tako da biće znakova kada izađe, ali da piše se trebala bi u narednoj godini. Iako nam ovoga puta nije otkrila kojeg će žanra biti, ne sumnjamo da će i naredno djelo nositi snažne poruke i vrijednosti koje prepoznajemo u njenom pisanju. Pa s obzirom da sam ja onako maštovita, ja imam neke 2 ideje u glavi, ali ne bih voljela da otkrivam, voljela bih da to bude iznenađenje, da se ljudi malo iznenade, s obzirom da volim da budem, kao što sam već rekla, raznovrsna, tako da to ćemo sakriti. Dok čekamo njenu drugu knjigu, Suton ljudskosti je djelo koje zaslužuje da se nađe u rukama svakoga ko vjeruje u snagu riječi. Zrelost njenog izraza, dubina emocija i jasnoća poruka rijetko se sreću kod tako mladih autora. Posebno snažna je pjesma nastala na dan ubistva Nizami Hećimović, zločina koji je potresao cijeli region. Taj događaj Emanuelu je duboko pogodio i iznjedrio stihove koji nose snažnu poruku ženama, poruku vrijednosti, snage i prava na život bez straha. Uz ovu pjesmu Emanuela je dodala: ovo je glas svih onih koje su tišina i vatra progutale, onima čija su imena izbrisana prije svitanja, onima koje nisu dočekale novi dan, neka njihov plamen nikada ne bude zaboravljen. Pored ove i ostale pjesme u knjizi nose snažne poruke o borbi, svjetlu, nadi i ljudskosti. Suton ljudskosti uskoro će biti dostupan i u knjižarama, a trenutno se može naručiti direktno od autorice. Knjiga se trenutno nalazi samo kod mene, uskoro prelazi u knjižare, ali to trebamo onako da dogovorimo, da potpišemo ugovore i sve završimo, tako da uskoro tu, da li prije nove godine, da li poslije nove godine, dakle bit će dostupna i u knjižari.
ali trenutno se knjiga nalazi kod mene, tako da evo, kogod bude želio tu je. Neka ti se javi na Instagram, Na Instagram, na Facebook, gdje god želi slobodno. Slobodnog vremena, kaže, ima malo, ali ga zato koristi kvalitetno. Pored druženja sa dragim ljudima, otkrila nam je i šta je još raduje kada se nakratko odmakne od obaveza. Evo, na primjer, ono što najviše volim jeste da kuham. To me mnogo ispunjava, pogotovo neki slatki recepti i tako to, ali naravno volim i slano, volim mnogo da jedem, tako da to mi je jedan glavni hobi. Tako da volim kuhati u slobodno vrijeme, nekako opustim se i uživam u tome, u mirisu hrane i u svemu tome. A ja volim jesti, pa... Eto, može. Da mogu biti degustator. Može, naravno. Samo meni više slaniša, nisam neki tip koji voli slatkića, ali mogu probati. Napravit ćemo emisiju, pocijenjujte. Eto, super, možem. Kako postižeš se? Ukoliko počinje tvoj dan? Pa, onako sam osoba koja voli nekada spava. To potrefi se tih nekih momenata da bih onako joj da mi je da spavam, ali vjerujte da smatram da će biti vremena za spavanje. Tako da volim da se aktiviram od ranog jutra i budem tu, nažalost, do kasnih večernjih sati, što nije dobro, ne preporučujem. Budemo neispavani ako ostanemo do kasno, ali evo, trudim se, organizujem sebi u glavi na večer plan za naredni dan i ustanem ujutro pa krenem i odmah budem motiviranija da to odradim. Šta te ovako inspiriše za sve te tvoje aktivnosti? Prvenstveno za knjige, za pisanje, a i za sve ostalo. Gdje nalaziš inspiraciju? Moram reći da sam inspiracija ja sama sebi. Već sam pomenula da jednostavno težim ka tome da se ostvarim kao jedna ličnost koju će ljudi u nekom momentu života kada mene više ne bude pamtiti kao dobru osobu. Jer mi nije cilj da me pamte tu je prisutna, nego mi je cilj da me pamte i da o meni kada pričaju nešto što sam ja stvarila i nešto što je pozitivno. Da ne pričaju onako samo živa je, postoji i tu je, već da imaju neki povod o kojem će pričati. Ja težim da to uvijek bude pozitivan povod. I moram reći da pored mene sami, što sam sebi motivacija da se što više izgrađujem kao pozitivna ličnost, kao ličnost koja je dobra osoba, moja motivacija su moji roditelji koji su u svakom momentu, u svakom periodu dana za mene i onako nazovu me, Ema, ako šta treba, mi smo tu, nećemo te ometati, nećemo te smetati, mi smo tu, podržavamo te, zovi šta god treba. I tu su, prisutni su, podržavaju, gledaju sa strane, ponosni su. Mislim da svima treba odnos sa roditeljima kao što ga ja imam. I moja topla preporuka je da svi mladi, s obzirom da je to neki period u kojem mi onako znamo da su naši roditelji tu, ali nemamo blizak odnos s njima. Tako da moja preporuka je da svi mladi izgrade lijep odnos s roditeljima i vjerujte da je to nešto najljepše što možete imati. Ja sam toliko ponosna i na sebe i na njih s obzirom da i oni mnogo rade, evo i ja se trudim i onako nemamo dosta slobodnog vremena kojeg možemo zajedno provoditi. Ali odredimo to slobodno vrijeme i kvalitetno ga provedemo. I zato težim da što bolji odnos imamo i oni sa mnom i ja s njima i evo, to je nešto što je meni jako važno. Kako se vidiš u budućnosti? Šta poslije srednje? Zanimljivo, vrlo pitanje, često mi ga postavljaju u zadnje vrijeme, ali vjerujte da sam nekako osoba koja se prepusti trenutku i onome što me u datom trenutku ispunjava. Trenutno se vidim na tom polju marketinga, komunikacija i tako dalje, te poslovne komunikacije, tog biznisa, s obzirom da sam u toj srednjoj školi koja se time bavi. Tako da je to neki put koji mi je zasad u glavi, kojim bih zasad krenula, ali naravno ako se nešto promijeni, naravno da ću tim putem i krenuti. Tako da, eto. Da ne ideš u političke vode? I to me često pitaju, ali evo ne znam, novinarstvo, politika, komunikacije, marketing, to je zapravo biznis, to je nešto što me zanima najviše, tako da mislim da ću u nečemu od toga da se ostvarim. Na kraju razgovora Emanuela je uputila i poruku mladima, onima koji možda sumnjaju u sebe, svoje ideje ili svoje snove. Pa moja poruka je da pogotovo mi mladi ne možemo u ovom momentu biti savršeni, jer se još izgrađujemo i kao ličnosti i u svakom smislu se još uvijek izgrađujemo, ali moja poruka je da se potrudimo da budemo. Ja se stvarno trudim iz dana u dan, sve više i više radim na sebi i trudim se koliko sebe da izgradim, toliko da izgradim i svoju ličnost,
da osvijestim kakav čovjek treba da bude i kakva ja treba da budem u ovom svijetu u kojem nažalost ne možemo svi biti isti, ali nije poenta da budemo svi isti i poenta je da smo drugačiji i da se te naše različitosti privlače, da budemo ujedinjeni. Ali ovdje nam fali ujedinjenost. Dakle, nismo ujedinjeni i voljela bih da svi više radimo na sebi, da se gradimo kao ličnosti i moja preporuka mladima jeste da teže empatiji. Dakle, fali nam empatije, to sam primijetila s obzirom da onako kada nekome pomognem, pitaju me zašto pomažeš. Pomažem ne samo zato što se ja osjećam bolje, već mi je dovoljan nečiji osmijeh da ja znam da sam ja uspjela u nečemu. Jer su to na kraju krajeva i dobra djela. I zbog toga smatram da trebamo biti i humani, i da trebamo pomagati drugima i na kraju krajeva da trebamo biti ljudi. Samo nam fali malo više ljudskosti, topline, razumijevanja i smatram da svi trebamo pružiti ruku drugima, pa makar jednoj osobi, makar tiho i odmah imamo ljepši svijet, ljepše okruženje. Na kraju, ako postoji pouka ove priče, onda je to ova. Ne moraš biti star da bi bio mudar. Ne moraš biti savršen da bi bio vrijedan. Dovoljno je da budeš čovjek.